camera Salukuri Trop Alu Ari Petroxy Arni Kemprekian Mate Autonomous State Nanachehan Nanachen Tasila Bangso Kempreka Baha Kupiposi Chehan Nankoma Labangke Indian Constitutional Law Bharat Kachari Arvanal Law 244 Labangso Aro 22nd Amendment Death Penalty Northeast Law Tribal Area Banke Bang Template Long Omami Dom Banke Separate State Omami Dom Banke Union State Omami Dom Banke Autonomous State last 1969 Meghalaya along Khasi Autonomous District Council India Autonomous District Council Garo Autonomous Council District Council Chelang along itu 1969 Aningkan Autonomous State Colombo Masodet Penapi Kardiang Law Kapete dan says by India Hawaii Maksud Central government state government adunda dagla ekdom ini awal arar pada mata kan asas Lasi Labangso 22nd Amendment Death Penalty Ladakh Banke 244 Autonomous State Mate Hempel की पीजिया बाहर के लाके पार्लियामेंट लो Ladakh Banke 2/3 majority गाँव लासोनालान मसेलो अभी लाके amendment तांगो लाके implement लो बंचलो ini tu apa nama pilo ada voice group tame hand raising tame parliament along ada inurban plus of bill place to product like long ini awal ada depan labangso autonomous state yun wajah pong labang kema 1969 Meghalaya Autonomous State Law Death Penalty masuk Meghalaya seorang ke alam itu apa ke 1972 nikah ke Autonomous State dan Separate State alam itu ke law itu sitamnya dah kardian law ke Separate State apa alam law lalu 44 ya orang itu teknya Central Government State Government itu dah itu no Hawaii lang proxy non pori anda ini yang ikan komputer proxy dengan nanglerok tapi ikan komputer fraud action nanti kenalan central government state government lang pangre dampak 2000